Hello maayong adlaw mga higala, ato ang panag-istoryahan karon kung unsaon paggamit sa say o tell. Dali ra kayo ni sa guys kay grammar man, basic grammar kumbaga. Kung unsaon nato paggamit sa say o tell kay confusing kayo ni nga words sa English kung unsay gamito nato sa usa ka sentence kanibang say or kanibang tell. Kay ang but pasabot ani niya guys parehas ra gyud sulti sa Bisaya pa para pero I mean lahi ang paggamit ani niya aning duha ka words sa sentence na sa English malahi na iyang paggamit parehas na siya but pasabot pero lahi ang paggamit sa matag words ani niya kaning say og tell so mo na ato ang atong istoryahan karon so pasensya na mo gisa medyo saba ato ang background sa mga manok so usbo na to sa so anhin na to mahibaw-an kung unsay saktong paggamit aning duha ka words sa English. Dali ra hinuon kayo na sama sa gisulti ganina kay basic English ra man ning topic nato karon. So ato anang sugdan, di na nato padugayon pa. Adto na ta sa atong next slide para mas madali natong masabtan o magamit dayon nato ang kaniang words nga say o tell. So adto ta sa atong next slide. Here we go. Okay guys, magsugod ta diri sa say o tell. Unahon sa nato ang say. So say something. So sulti kag unsa. Sa unsa man unsay information kung unsa ang imong istorya. Kung sa nato tong pen. Here we go. Wait. Unya to someone sa kung kinsa sulti kag information say manggod guys og tell but pasabot niya magsulti kag information ba pero ang paggamit ani mo ato ang fokusan saon ato paggamit ni silang duha sa sentence. So sa say mo say kag something na kay isulti kung unsay mong isulti mo itiman ana to perme to someone sa kung kinsa. Tapos ang kaniang tell ang but pasabot niya mao gyapon istorya ka pero diretso siya to someone sa kung kinsa kung unsay imong isulti baliktad sila ba una ang say kay musulti ka kung unsa ang imong istorya unya sa tell guys kay musulti ka pero diretso sa kung kinsa kung unsa imong istorya mo na sa but pasabot ani niya guys bali duha sila baliktad sila ba but pasabot diri sa say kay nakaisulti kung unsa sa kung kinsa man unya diri sa tell pod ang nakaisulti sa kung kinsa na kung unsa imong istorya mo na sabot pasabot na niya para masabtan ninyo atong basahon ng ato ang pinakaunang example sentence example so Abby kani siya pangani sa tao babae Abby said she was leaving okay so ang but pasabot ani guys tanaw ha say something Abby said naa siya istorya si Abby na istorya nga mulakaw na siya she was leaving so mo na siya but pasabot niya say something. Nya ari sa ta sa tell, told. Number two, Abby told me she was leaving. Okay, makita na nato ang diferensya nila guys. Kinsa may gisultian ni Abby nga mulakaw na siya. So, someone. Okay, so ay mo ka-confuse guys sa kaning told kay past tense ni siya sa kanang tell. So, Abby told me. So gisultian ko ni Abby nga mulakaw na siya. So naa siya gisultian, tell someone, naa siya gisultian kung kinsa. Kung kinsa man to, ako iyang gistoryahan. Me. Di parehas aning said nga diretso sa information. Abby said she was leaving nga mulakaw na siya. Wa siya gistoryahan nga tao, pero mulakaw na siya diretso sa information ba kung unsa iyang gistorya. I hope guys nasundan ninyo. Simple ra kayo. Sa ikatulong example, Teacher Graham said the test was cancelled. So, sulti ni Teacher Graham nga ang test ko no na-cancela. Wala madayon. Kumbaga, said, unsa may gisulti niya? Information diretso kung unsa may gisulti ni Graham. Ang information nga ang test wala madayon. Pero kung ari ta mo gamit sa tell, ang sentence nga atong gamiton inani na siya paggamit. Teacher Graham told us tell someone na kinsa may sultian niya us kami Teacher Graham told us the test was cancelled nawa madayon ang klase awa madayon ang test kay may sulti ni Teacher Graham na mo pero sa say guys atong makita ang diferensya niya sa say o diri sa sentence example Teacher Graham said the test was cancelled dili na siya kinahanglan og someone wala na siya manginahanglan og someone ba o kinsa ang sultian kay automatic siya
say something man kung sulti kag information kung unsa wala na kinahanglan nga kinsa pwede mangyapon pero nakafocus siya sa teacher o sa said nga diretso sa information nga istorya dili pag-iagi og laing kung kinsa iyang istoryahan sama aning ikaduhang tell nga example teacher Graham told us kinahanglan naa gyud tawo nga sultian basta mogamit kag tell mogamit jud kag us kami o teacher Graham told them the test was cancelled. Teacher Graham told me the test was cancelled. So, manginahanglan kag someone, kinsa, basta mo gamit ka og tell. Mo atong timan-an permi. Ay, di na to kalimtan nga mao ni siya diferensya nilang duha sa paggamit aning say og tell. Unya sa ika-5 na tong example, the manager said, ang manager ni sulti nga kinahanglan mo abot alas 7 to arrive at 7. So the manager said to arrive at 7. So wala na siya kinahanglan nga kinsa kay ngano said say magigamit na to say something unsa man nga something to arrive at 7 kinahanglan nga moabot alas 7 mo to siya ang isulti pero katong usbon himuon na tong tell gamito na to ang tell diri sa sentence di na to gamito ng said ato ang buhaton na ni the manager told them kinsa magisultian nila kay kinahanglan man siya someone good ang ganing tell so the manager told them to arrive at 7. Pwede sa gamito ni mong as. Kung unsa ipulin mo basta kinahanglan kag naa kay someone nga sultian basta mo gamit ka aning tell. The manager told us to arrive at 7. The manager told me to arrive at 7. So kinahanglan mo na siya diferensya nilang duha guys sa sentence. I hope nga nasundan ninyo. Dali ra man kay sa sabton. Basta di lang nato kalimtan say something naa kay isulti o diretso kung unsay mo isulti tell gamit jud kag tawo kay imong sultian tell someone about something so musulti kag tawo nya man kung unsay imong istorya so kinahanglan ka og tawo kung kinsa someone mo na siya usbon na to ha Abby said she was leaving so isulti ni Abby nga bulakaw na siya so di na siya kinahanglan someone Abby told me isultian kung Abby nga mulakaw na siya so told kinahanglan kinahanglan kag someone so me then teacher Graham said the test was cancelled so di na ka kinahanglan og someone pero kung tell gamito na to teacher Graham told us sorry the teacher Graham told us the test was cancelled then the manager said to arrive at 7 so said man so di na ta kinahanglan og someone and then sa last nga sentence the manager told them to arrive at 7. So, daraang atuang someone. Then, pwedeng ask me, you. The manager told you to arrive at 7. Ganong late man ka. So, ita na ang atong diferensya guys sa paggamit aning say o tell. So, ato na sa pika slide para mas masabtan pa natong maayo ang atuang topic. Here we go. So, okay mga igala, atong tiwason ang atong topic, atong leksyon sa say og tell. So, usbon na to, say something kung unsa to someone kung kinsa. Then tell someone something. So, musulti kag kinsa. Kinahanglan kag tao kinsa nga ato ang sultian. So, magsugod ta sa pinakaunang sentence para ato ang ma-recap kung sa nato tong pen. Here we go. So, he said, I love you. So, nisulti siya nga mahal ko niya. Gipangga ko niya. Gihigugma ko niya. Say something. Kuning something mo ni sang I love you. Unsa may gisulti niya? Something unsa man nga something. So I love you. Kung unsa. So kaning I love you. Gihigugma ti ka. He said gihigugma ti ka. Gisulti niya gihigugma ko niya. So wala na siya kinahanglan someone, di ba? Diretso na sa information nga I love you. Mo tong information nga I love you. Mo na siyang informasyon na ang iyang gisulti. Say, said. Nya sa told guys, he told me someone, me. Kinsa nga someone? Ako, me. He told me he loved me. So lalaki ni gisa nagsulti pag dili ni ingon nga ako gisultian dili ko bayot. Pero sa example ba, he told me or she told me she loved me. So sulti siya nako nga nahigugma kuno siya nako. He loved me. Gugma siya nako. He told me. Mo ni siya. Me someone. Siya, di ba? Dali ra kayo. Unya, ang ikatulo, the teacher said, no cheating. So, walay mangupya.
Unsay gisulti sa maestra, walay mangupya. Diretso sa kung unsay gistorya, walay mangupya. Mo ni sa information nga gisulti dire. Said, the teacher said, no cheating. Sa ikaduha nga example ani niya, the teacher told them kinsa gisultian sila. Kinsa man ni nga someone. So sila. The teacher told them not to cheat. Giingnan sila sa maestrang ayaw mo pangupya. Pwede sad nga the teacher told me. The teacher told us not to cheat. Di pwede nga the teacher told not to cheat. Kinahanglan jugag someone kung mogamit ka og tell o kaysa sa say di mo kinahanglan someone, kinahanglan mo ka diretso man kas information. So the teacher told not to cheat. Mali na siya, wrong na siya nga sentence. Kinahanglan na jud kay someone nga sultian. Us ba, them, me, or you. The teacher told you not to cheat. Pero nangupya jud ka. Muna siya. Example lang siya. The teacher told us. Sultian me. Nga dili mangupya. The teacher told them. Sultian sila sa maestra nga di sila kinahanglan mangupya. Pero nangupya jud sila. Muna siya example. Diba? So kinahanglan jud kag someone aning tell. Unya, the union said, we were going to strike. We are. So, we are going to strike. Contracted lang ni siya nga word. So, ang union, kanang union ba sa kumpanya, kanang mga tapok sa mga trabahante nga ilang samahan silbi nga magwilga sila, magrally sila, strike sila. Kumbaga, the union said, we are going to strike. So, muna siya information, we're going to strike. Direkta na diretso. Kaysa sa aning ikaduha nga nigamit ta og tell, the union told the management. Ang management, ang kanang silbing management sa kumpanya nga mag-strike sila, ilang gisultian ang the union, ang union ni sulti sa management nga mag-strike sila, that we're going to strike. Muna siya pasabot na niya. So guys, I hope nasabtan ninyo. Dali ra kayo, simple ra kayo ni sa sabton kay ato alang yung timan-an perme nga kaning say sulti ka diretso sa informasyon o information kung unsa nga information sa kung kinsa imong sultian. Sa tell pod mosulti ka someone kung kinsa kung unsa ang imong istorya. Baliktad silbi ba? Dali ra kay sa sabton guys, basta ay lang mo kalimot mo gamit gani mo say something gyud na diretso. Say something. Nya mo gamit gyud mo tell someone gyud na siya. Say something, tell someone. Okay? Tell me, tell them, tell us, tell you, ana, mugin na siya. Say what, tell who. So, mo si timan-an perminti guys, pwede malimtan guys ha. Say what, unsa, nga imong istorya. Tell who, kinsa imong istoryahan. O kung unsa imong istorya. Okay, so say what, tell who. Muna siya ibot pasabot na niya. Dali ra kay sabton, di ba? So he said, I love you. He told me he loved me. The teacher said, no cheating. The teacher told them not to cheat. The union said, we're going to strike. The union told the management they were going to strike. So simple ra kayo. So ato ta sa atong next slide para mahibaw-an na to kung nasabtan ba gyud ninyo ang ato ang lection. Here we go. So dili guys natay gamayng quiz na mahibaw-an na to kung nasabtan ba na to ang kaning say something. Oy wait, balik. Okay, kuha na ko kung pen ha, kaya nawa atong pen da. So say something and tell someone something. Tell someone about something. So say something to someone and then tell someone about something. So muna siya. Number 1. Abby told the flight was cancelled. Was delayed. Graham said the hotel was full. Sheila said, get well soon. Tom told to put on the TV. We told room service to bring us some beer. She told I love ice cream. The client told we had done a good job. So tagaan mo 10 seconds to answer this quiz. Kadito kayo guys, and here's your 10 seconds. Okay, mga higala, your 10 seconds is up. Ato nang sugda ng ato ang quiz, ato nang tubagan. Say something, tell someone about something, okay? Say what, tell who, okay? So number 1, Abby told the flight was delayed. So this is correct, guys, or wrong? Sakto ba ni o sayop ni? Wrong.
Abby told someone kita to nato someone kisa may someone wala may someone siyang gibutang diri. Abby told me dapat the flight was delayed. Oh, Abby told me, Abby told you, Abby told us, Abby told them the flight was delayed. So number two, Graham said the hotel was full. So this is correct. Okay, say something. So may information nga gisulti niya. Graham said the hotel was full. So mo siya information nga something. Nga unsay ang istorya. Sheila said get well soon. So sulti ni Sheila nga dali pag maayo og dali ha ayo pag pasakit maayo diha maayo pag dali maayo. Sheila said so information say something. Okay, Tom told to put on the TV. So wrong. Okay, naali kitay someone kinahanglan gyud someone tell who. Tom told who kisa magsultian ni Tom dre wala man. Tom told us to put on the TV. Tom told me to put on the TV. Then we told room service to bring us some beer. So correct or wrong? This is correct. Kay kaning room service guys, someone man kana man mga nagtrabaho bitaw sa hotel, kana mga room service, kana mga babae, lalaki nga mohatag room service sila na consider na silang someone sa room service na nga trabahante. We told room service, so kani ang someone, ang kaning isa may sultian nila, ang room service which is ang someone nga magdala sila og beer to bring us some beer dadaan mi nilang beer ana then number sa kapila ni 2 4 5 2 4 5 6 number 6 she told I love ice cream wrong ching 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 kay ano wala man siya someone nga gisultian she told me I love ice cream. Dali, di ba? She told me I love ice cream. She told you I love ice cream. Mong gitagaan ko mo ice cream. She told us. She told them. Dili, us. She told them. And I'm going, sultian. Gisultian niya sila nga ganahan kong ice cream nga lang pinangga kina kong ice cream love kina kong ice cream. She told them I love ice cream. Then the client told we had done a good job. Wrong. The client told us we had done a good job. Told lagi guys, ay galimot someone. Okay? Say something, tell someone. Say what, tell who. So napaka dali ra kayo guys no. So simple ra kayo itong exam ko. I hope na tubagan ninyo sakto ning ato ang quiz. And then don't forget to click subscribe for more lessons about English, basic English there is sa English Bisaya TV. So I hope namin nakatunan karon sa atong leksyon and don't forget to click subscribe for more lessons bahin aning English basic English sa English Bisaya TV. Okay, see you on my next video. Goodbye.